Yahweh, Kerja General Support Network itu Vision Family Support Program. Nama kayak menmur image mur. Rangi ni kenal tokong pemenang tu pemi kan diagnosis. Kain kadi karyo kan jual image. Kabawin kumarong calai iyalah ni pokok melala kan diagnosis. Eurian pamle roti ni bahasa kan development diwana juriyo ni. Kau cicit melala tain calai iya ni pokok cibangi. Kapag cicit kan experience ilo murgan. Ilo raini ni kenal tokong pemenang tu pemi kan medical diagnosis. Uni nana orang ngan pamli kapel menan cipang pamli ne kum jalan di sini wana ke support network ke kile in support e marong akroid ko an olu per no rin berilo kata per ko an tutu berioer cera bali pedron ngan kile kajur kap ai kuji yo ana demi pe mon mala yo karangan melale wa wen cipang yo orang disability kapule si ko an pedron du ni makan kaman cara balik ko kacujo i manana ilo miorewan kini melale kan diagnosis yo ancho na marong alok support system yo karangan mo ko moyer kapcu ni berewan Cetiar, cepenale kan wawe ne puk i melale kan diagnosis ko ana jirio ni jir eka chino kile kan kakalego ilo en punir kap jalala jen yo ay karaga cetian na cedat meur image miorewan kia ya kam mana lamana kan yago cemerong epuk cikangi cetiar semanongai makin kapu cibang jadian jadi aku cibang jerucet meja mana mo lo lak takatoyo ina jaru ngajak kacita kemapuruna kamela le ko am kan symptom beo ina jatale yung kamantes ko na tayo kumo kamaniki pera nak rutoro rekile ke ajuriyo rumujan kanan jala kanan aketatan kapu kurang mi kure kan kain kure ko ana juri ko mero jino lola tagato yi pug melala ipen yi kapo jipang go ilo juju berewa ala bar chala ke ala mengajar kapo jipang ana jiri ronji ilo yi go ro yi na jipang ilo jub jangla ilo kata kuan karo jala chen high school yi kapi yene o jirto na ko kile ke war pat o ta ilo pat development era klang yo ana jiri yo ni komero chino lale yung kada kan ugutakan yan ngai ko kile ke war kakale ko ejele development ak ejele ka yo ana jiri ni komero chino lale yung kada kan kakale ko ngelala ko ay komero kada kan development milestone ak development milestone ana jiri lo CDC ilo achala ela beu bilo meu ko ana chon family ko pok erro in project cara ilo cingin cara ko imcigu memero jibang ko yang waram kain likut no tak record kabaga en pere awle bin teba kamela la ko ana jirine yin ko mero ko alok ilo cigin tagada cigu imcigin yin ko tabaro jibang ko kale ceda jire woro ko tagilo air ka ta imcala la ken emero ceda irilo ka ta ko air ilo cigu emero work behavior go ejelet kata memiliki ko air pen kelaj beti ko giro air matan responsibility ko an mencul ko ekile wota ko im command plan ko yakar ngana cirine mereka diagnosis cinta kata emero cibang par mencul ko kan par wawen ko jeda emero cibang ngajirine ime kar ngani mereka diagnosis ena cibang ilo wawen ko emero cibang pamle pikot cibang ko yakar ngana jiriyo jibang tagato yung therapist kaman wawin ka plan ko ya karangan na jiri ne jibang pamle ka purka giro chala wawin ko ramaro jibang ajiri yo ilo mencugu berewan kapcing jugo yoan jibang chala kan na iguji ko ana jiri yo ni emaro jibang ilo am support ajiri yo ilo wawin ko ya karangan ni rata ilo preschool ke public school. Mereka diagnosis emang kapal kerja dengan benefit support im cipang coach karangan Nigeria. Kapag state injury in what Medicaid im tefra, I would pay bago an diagnosis. Medicaid program go in what our kids as a side Medicaid kap tefra. Right kapar medical supply go kachojo Nigeria what right. Supply go kachojo Nigeria what disability and kal mga ko alam nutrient wheelchair kap equipment ko chet
Metiki de mano kala wanen etan ngana puimino ko ipin tagata ngai chala iya imana SSI we obi yon security e bara igu be by diagnosis akar ngan diagnosis yon ancho na bi ena kali kar pa therapy ko kachojo ramano recommend im medical diagnosis emero chibang menjulo ganala ko raibuji ngan kali kar ngai raibuji in kaman educational evaluation e ko kelege yen kaptu chibang kalau tagato yung family na yung kamana mambo. Na echala komero ko ala chuan yan clinical ilo taon na ham. Ilo appointment na. Ewa yino komero ko ala ben kachita kap apna na ko am. Waram note kan kachita ko am. Kon bagay yung kaman chuan nga echala kam. Kena mo kimi me jim digut kachita kap nila ko kwar kana chalai kage. Tagato yung na lali yung kwalok ngay ko may gujilo lola par tagato ko jet yung kalikar ngay physical camera ko condition ko rechelet yung rechip chelet ajiri na komro lo jet yan specialist ro ilo sliding kimi ba yeno na kon kwalok kachito ko am kapole meno ko ilo ko ajiri na kamani chip kamani tagato ro na lali yung ro jagyo nere kelege war evaluation kapte go recem maro kamani rana kamani referral gan ngan am lo lak specialist rojet wanjang ko ngan kakalai go ngan speech talai akru mujin kanan takata amena ci refer ko ngan takata speech yo na rongajak ana jiri ne kanan kap nan go jalai iman kakalai ko ngan nangan mi ko cede ko tagata ina refer ngan tagata specialized do nan mi kan kachu ilo more wor yen je maron kimi min melalagain melalagain je jay gujin kwalo ilo jigun tagata komro jegi kachita kay kap melale ko am ko ta chena meta ngana pui mi guna ru pa kon tili je kilo am kachita kap kwalo kay apuno i melale ko am ilo oli apui mi ko apui mi ne pwede mana melala yung jabi bata pwe kuara jabo likun kuala mamna kuwa kumaro par kachita pepa ko reka melala kan apoy menyo pwe kon par chebi yung par pag melala jenir ay wikile ke yung kuala kachita kuwa apano no kuwa ngai wikile ke yung kuala kachita apano no kuwa sabi ni pata ngay warwan melala ko kwar cha melala ka ilo yen ko ilo mon e ben ngan olip ka bugay e bugiyen ngan lukun chala yung kada ka ke wala ben melala ki naga ngay takata yo e jaba e man olip kay na ki jay gudu diba kimi mi boy war melala ko igi ci na jiri yo ni jum elam la kam chala ja rochet e lukun parawro po kon lor yen ge ko ilo ko jibe ay wo jay gudu diba ko mo palyo la ro ni ko mi mata no e wora experience lo chara balga komoro pare per second opinion ni pentak do roche yung kimi check injury ko ani ko namba kani ilugun ka kani himna le ta kani ramaro ka pare pe woriyen pamle roche marong pagchikang ko roje guji kana injury ko ai roche ka pare ngai tagado am error ko ma specialist komoro lale ngai ever all bin melale ko rauro gan specialist ilo per inu na tare ilo na tare yo air namba etan tagado yo kapchigun tak apoy mele kabuni nan amilo kabalale ngai war kay peba ko jay guji polangan war peba ko jay guji polang akan ilo ijer mukata jena apoy mele kan yama komoro chino plan kariri lale poy konje room lale ngai war yalam kaboj peba ko rana jay guji kale kar ngai active imper injury ka ko kacalangan mencul ko mencara ko kemi bay lugun awruk wen waram na ba rabaro ko alu ka ke jemala kin kaman am not kariri kan kachita ko am imela ko chet rabaro ngai wiji ngere la ka poy meno igujung war written report eligun evaluation ena kamela tayo ya karangan walu lo poy agar walu lo poy menne kap diagnosis ngai mujar kalikar kap recommendation ko special mewar kamane evaluation ngai chala kar pe bain eval yo komoro kachita gi pen tagada kan kanjuan
by one book imridi melale ko ye rupoto e kujung walo etan tagato yongan walo woni war kamani gale jadi in specialist ramarong walo ji melale ko ilo rupoten yim raban le wajadan pe ba ilo ram berani melale e what diagnosis e mano par walo gilo wawin mano walo chetu wawin in chiba ngajiri ne kap chigan ko ramano par rupo kumingan in rupoto ena walo signature on specialism in pedalon yang ini majar pemenato kan diagnosis wawin itu melale kare jadi an chibang ko ena walo ngai wara diagnosis yung wawin pok melale ipen specialist ro mara chibang ipen melale kini bayangai komelale kan diagnosis yung anajiri oni jim emano chibang ko kap ko supportive service ko ya karena cemana lo kayak ko cemna kayam ko jay ko chibang e war ngor mo na chibang ni pamne ilo ati sa support network the pamne anajiri family ko waj melale kap chibang ko ngan family ABA therapy ngan anajiri du to ngan rongo joni in KM training ilo mogo moyer anajiri ro e wara disability family support program e chibang family ro e wara year ilo e wara disability langan rongo jino year kapag melale yung training ko ikitin special education services IPA ABA 504 plan kap chibang ko ikitin education ngayajiri yo ni jeme wara development disability ko jemno ne patibang kujana barrear ramano chibang ko kapag chibang ko ilo jutung berewam yim kimi mi be echara wone nam do do may kumuno par kape chiri kan melale gen jadi kain website kumuno iwujum menadi elabare mol kana bug chiri kami ni mronjak melale gen tamak kay na chibang ay wonan book pan melale jojum kanta ke chilo 479 927 3288 meaning what kumuno kenapa